Finally guys, another day, another story. Ngithi minani kuphi uGuy esebenzela umuntu othwele. Uthi uGuy ngangade ngifuna umsebenzi ngingawutholi uthi mina ngifundile ngi-right yonke into yami i-grand but ngangishaya ukuthi angiwutholi umsebenzi. So ngaze nga-decide ukuthi yazini kumele ngivele ngenze incwadi ngizame indlela zokuthi ngibe umshayeli. Hayi uthi nangempela ngafuna umsebenzi kwi-industry kwezokuthutha. Uthi hayi mangifuna umsebenzi kule industry yezokuthutha uthi nangempela ngiqashwe lo baba lo hloniphekile nje uyasatshwa yabo right. Uthi mina I'm spiritual kodwa ngangazazi ngarealize lapho ukuthi I'm very spiritual. Uthi hayi ngisebenze kulo baba uthi nje yabo ngitshela ukuthi unenkinga abantu abahlali lana bayahamba kodwa hopefully mina ngizohlala where yabo kanjani. Hayi ngithi mina nje ngoba ngidesperate ngiyawudinga umsebenzi ngizohlala. Uthi sena nje ungangithembisa ukuthi uzohlala ngempela yazi singaphilisana kamnandi kanjani uthi ngisho imali ayengiholela yona ya esasithembisene yona hayi right but unfortunately angikwazanga ngisho ukuqeda isonto ngisebenza khona. Uthi hayi okay ngisebenze uthi anginike imoto yakhe ngithutha abantu ke. Uthi hayi ngibathuthi uthi itekisi le ahamba ngayo. Uthi hayi ngiqale ngempela ngibathuthi uthi nginumuntu ke mina nje mangihamba ngemoto ngibanga umsindo nje anginasikhathi especially mase kusebusuku abagibeli mhlambe uthola ukuthi abasekho yabo vele nje ngidlala umsindo kakhulu yabo. Uthi hayi ngempela ngisebenze ukuthi ngizama ukuyiprove ngithi ngifuna ukusebenza nje till late makuthi ngempela uyashaya no12 ngashaya but ngifuna ukwenza sure ukuthi ngine target yosuku ngiyayi-achieve impressa lo baba yabo. Uthi hayi okay uthi nangempela ngisebenza uthi kokunithosi lapho ngo12 ngiyayibeka imoto or mhlawumbe u12 uzongishayela endlini but ngibhizi mhlawumbe sengibuyele endlini ngiyaqomuza ngidlala iredio angizwe nje lutho lo-odi. Uthi this one time ngibe ngidelay uthi ngidelay mhlawumbe kwaku-day 4 ngisebenza lo baba. Uthi ngidelay uthi mangidelaya ngihambe uthi umuntu wokugcina engiyomehlisa uthi ngivitane ngithi uthi ngenxa ukuthi ngihamba nomuntu singawubanga kakhulu umsindo ngihamba nabantu iredio ngangidlala kahle. Uthi ngithi ngiyahamba naye ngihambe nalo muntu uthi lo muntu uyayizwa leyo nto uthi ngiyidlala iredio but angidlala kakhulu lo muntu uyayizwa leyo nto uthi ngithi mina ini uthi ethawuzwa uthi u12 ngo empondweni. Uthi ngehlisa ivolume uthi mangehlisa iyasha ingane kukhala ingane la emotweni. Uthi ngithi mina ikhala lana uthi ethena uthi ngithi mina ibogenza sikhona mhlawumbe usho ingane la emotweni yabo sithuke sobabili. Hayi uthi ngimisa imoto eceleni ziqala zakukho ngane but ingane lokhu ishiwo iyakhala la emotweni. Uthi yo ngivele ngithuke ngishaya uvalo. Uthi athi lo mama ngeke khona into wrong la khona into wrong ngiyasaba mina ngicela ungehlise. Uthi ngithi mina ngizokwehlisa mina ngisale kanjani nale moto ngoba phela nami ngiyasaba ngoba kulokhu ukukhala ingane kanje angazi ukuthi kwenzakalani. Uthi hayi nangempela ishingane uthi mhlawumbe after 10 minutes ithule uthi sehleli-ke silindile phela asazi senze njani asihlanganise nani. Uthi hayi udale ngicabangile ingqondo ibuye lethi sengifonela ubaba ngimtshele kodwa nakhona ngiyasaba ukuthi ngo12 ungafonela umphathi wakho ngo12 yabo kodwa ngophela i-situation eserious kumele ngimfonele. Uthi mtshele hayi baba yazi kunenkinga la athi yini. Uthi ngithi mina yazi kunengane ekhalayo la emotweni kodwa sesibheke yonke indawo asiyitholi. Lo baba ayi ngeke niyayiphophela nina kuzona mhlawumbe iy'poki zasebusuku nani yabo hayi ungayinaki leyo nto. Uthi hayi athi nje lo mama awukwazi ungayinaki into enje ingane yami ngeke ngoba ethi nje ungayinaki kumele uyinaki impela bagangile labantu. Uthi esho njalo manje abantu nje sebegangile manje ngikwazi awukwazi uvedana uziphi into kanje. Uthi yabo ngize ngibe la lokho uthi mhlawumbe lo mama lo uyena umuntu oyinkinga yabo. Uthi hayi ngitshela ukuthi okay uthi because kwathula nje valokho ngihambe ngimdropha ngibuyele endlini. Uthi lapho iredio sengidlala kakhulu nje ngisho ibuyele engane ikhala ngingayizwa mina ngingayizwa. Uthi hayi nangempela ngihambe. Uthi hayi mengihamba ngifike-ke uthi mengifika ngifike ngilentuzeke. Uthi ngifike ngisho imoto yabo engakusasa ngimxoxele baba uzokwenzekeni ngimchazele uthi hayi shuthi ubugibezi isipoki shuthi lo mama uye umuntu oyiproblem yabo. Uthi nami ngibe nalokhu uthi hayi ngeke shuthi lo mama uyi-problem uLwesine day 4 wami. Uthi hayi ngo-Friday ngitshela ngifuna ukusebenza till late vele Friday futhi ubusy funa ukuzwa ngo-12 around 12 ngizozama ukuthi ngibe ngise-around because lokhu ngaqala ukusenza sengizi but since izolo ngoba ngicine ngo-12 ngozwile lo msindo funa ukuzwa ukuthi kuzokwenzakalani. Uthi hayi mvedane ngihamba mase kuzoshaya u12 ngasibini vele ngihambe nje imoto ngiyipaka somewhere.
uthi uma ngipaka kodwa kuyakhanya ugesi yonke into i-right yabo nami phela ngifuna la ngizosaka khona. Uthi ngiyipaka, uthi uma ngiyipaka ngo-12 ngqo ishi ingane. Uthi khala, uthi ithi lento lemi ifika ngiyathuka ngiyashokheka ngishwaqelwe ngisho yinwele because iyasabisa. Uthi isho leyo ngane uthi 12 ngqo ithule du ingane. Uthi yo lungishaya uvalo uthi ngibona khonde off la. Uthi hayi ngidane ngingamtsheni lo baba manje usikwenzakala. Uthi mina-ke neke ngiyakholelwa-ke nje kwinyanga nani yabo. Uthi ngidane ngihambe ngiye enyangeni. Uthi ngifike ngiyitshele inyanga ukuthi yazi nginenkinga, kunento enginothisile le moto le ngo-12 ebusuku kukhala umsindo wengane uzophele ngo-10 past 12 10 minutes wonke isuke ingane ikhala. Hayi uthi nje ile ntuze ithi nje inyanga kunenhlanhla. Usisho nje ithi nje unenhlanhla ukuthi usheshe wabuzwa lo msindo ngoba lo baba lo ngenkathi elentuza ethola le moto yakhe wahamba wayoyisebenza ngengane, so kwabulawa ingane ukuze le moto isebenze kahle. So njengamanje lengane njalo ngo-12 ebusuku because vele le ritual yenziwa ngo-12 ebusuku, so njalo ngo-12 ebusuku iyakhala. So iyona ngane elethwa ngayo inhlanhla. And ngoba uzwa kulokhu kuthiwa abantu bayahamba ingoba hayi ngoba behamba kahle kahle emva kwesikhashana lo baba lo ufike eshaye futhi okusarushwa ngawe driver wakhe. Yo kuthiwa Nkosi yami uthi umfana yobisha uvala ukuthi ngizosebenza ngazi ngani noma nami especially mina because ngi-gifted. Kuthiwa vele umuntu amqashayo akaqashi noma ubani, kuba khona izinto impawu ayifuna kuwena ukuze kuqashe, and lo spiritually gifted, so there is something special ngayo. Uthi emtshele nje athi nje ngane yami angazi noma kwayikhona ukushiya kuphephile noma kuzomela wenze njani. Uthi angazi ngizoyithini lento because lo baba lo ngiyamsaba nami uyasatshwa nje. So mangabe ngingathi ngiyamshiya uzobona ukuthi khona into esengiyazi ngakho sengimshiya yabo. Usobana asilo baba kodwa-ke mina ngibona bengushiya manje before it's too late ngoba already usuyazi ukuthi leya moto ihamba nethunzi elinjani. Hayi uthi ugayi-ke nangempela ngihambe uthi ngihambe ngilo baba ngimtshetse baba yazi sekwenzeka inkinga. Sathi ngithi ngimtshetse njengoba ngizela kwena ngitshetse ngifundile nani sevele ngawutholi umsebenzi. Uthatha usutholile usingathi sengivele ngawutholi umsebenzi ebekade ngifuna kanzima kabi. So sorry umsebenzi asubizi usewutholile umsebenzi. So wathi sengiwuthole umsebenzi kade kase ngufuna, so sebenze bangibiza ngikwazi ukuyeka. Sithi lo baba hayi kulungile mawukuthi uthola umsebenzi ngempela. Uthi ngaphunyula kanjani emlonyeni wengwenya angazi noma wayezongibulala noma kuzokwenzekani, and angazi namhlanje ukuthi walandela emva kwami kwenzakalani, but mina nje ngaphunyuka kanjalo ngathi nje phinde ungibone. Siphela lapho isitori sethu namhlanje futhi nawe une-story that is worth sharing. Angisendele itori bafethu, ngiyayi-enjoya kakhulu. Thank you so much for sharing.